Oke. Thank you. 6, 8. Naik 1. 1, 2. Bang Jo. Yang satu bengkok, nah, pilih. 2. Biar lentur. Yang lurus yuk, stretching bagus. 1, kanan, good stretching, good stretching. 2, 3, 4. Indonesia Aceh is okay? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good. Oke, ganti kaki. Habis. Bantu. Nice. Itu rata-rata apa sendiri? Aqua. Atlet. Naik atlet. Bahasa Inggrisnya apa? Murah ya, thank you ya. Jangan pawon aja dulu kamu. Besok pagi ada. Siapa kita Persiraja luar biasa. Alah, dulu. Alah, kena kita mulu. Banana boat? Boat? Banana boat. Boat. Persiraja! Menang, kabur! Malah gak buka judul loh. Ya, Nakata dan Murata. Oke. Thank you Murata. Pelatih. Oh ya. Mungkin perkembangan fisik pemain mungkin setelah sini makan. Kalau makan kalau problem kasih aja dia mungkin. Jadi besok survei nggak? Ya. Habis latihan besi. Dia kuliah ya, bulan lah. Karena jam pagi. Jam berapa biasa buka jam? Jam berapa? Kalau mobil yang ini
Karena kemarin kakak meninggal kan. Sama Bang Jago. Siap. Sama Bang Jago aja. Oke. Mobil itu parkir di jalan aja. Ah, habis itu Pak Wan lah. Itu lantak laju because we have any Persiraja, lantak laju. Persiraja lantak laju. Isinya Lantak laju. ya, lantak laju. Lantak laju. Persiraja. Persiraja lantak laju. Oke. Sekian, 2, 3, go. Persiraja lantak laju. Iya. Oke, thank you. Oke, kenyo lantak laju sih bang. Ketika mereka datang ke sini satu pekan kemarin kita sebut adaptasi, anatomical adaptation. Kemudian saya baru gabung 3 hari yang lalu dan ya tentu kalau saya lihat masih belum sesuai yang kita harapkan. Itu wajar karena memang semua tim pun begitu, semua pemain pun di luar pun begitu. Hanya beberapa tim yang mulai start 2 pekan yang lalu gitu. Persiraja pun sudah menyesuaikan dan kita sudah mulai sedikit-sedikit beradaptasi. Mungkin dari start di angka 60%, nanti pekan kedua naik 70, 80 begitu. Jadi progresnya seperti itu yang kita harapkan. Kita weight training saja baru 1 kali kemarin, besok pagi pun kita gym lagi di power gym di Aceh. Seperti itu kondisi. Kemudian nanti Sabtu kita ada rencana cross country di kampungnya Debet, rencana seperti itu. Selanjutnya nanti kita sudah mulai di agility, speed dengan bola. Dan saya selalu combine dengan bola karena waktunya pendek. Jadi tadi endurance training with the ball. Ya. Oke, makasih. Berarti berapa persen tadi? Ya mungkin di angka startnya memang beda-beda bang, relatif. Karena ada yang di angka 70, ada yang 60. Ya kan? Kalau 80 enggak lah, belum. Ini dengan waktu yang Tersisa hingga kick off. Ya insya Allah lah dengan tentu kita lihat juga kehadiran pemain asing bagaimana kondisinya. Kalau saya lihat dia relatif bagus. Kalau Jepang kita nggak ada masalah. Saya tahu persis mental training mereka, karakter pelatih mereka juga bagus-bagus karena memang tadi saja lihat dia datang langsung jogging. Pemain kita masih ketawa-ketawa, nah, dia sudah jogging. Beda, ya. Malah gak buka judul loh. Ya, Nakata dan Murata. Oke. Thank you Murata. tell to media about your experience in first training with the team. Okay, so first, I'm so appreciated to club, so warmly to welcome to me. So how to say? Thank you to the any people, any coach. Yeah. Thank you for the teammate Yeah. and the staff and the media, so everything. So yeah. You happy stay in the first time to stay in the Banda Aceh, ya? Yeah, sure. Happy, ya? Yeah, sure. What Dia senang. something that make you interest to join Persiraja in Indonesian League? So when I play Asia, so my target is Indonesia. So because here is so big supporters, Yeah. and so how to say, so if my quality is good, so everything is changed. My life is everything is changed. That's why I want to come to play here. To play in Persiraja. My target is, so every game, so I have to show performance. Also, so I have to fight for the club. So after, so maybe we take something. We are very happy. Before you join the team, what do you know about the team, for the Persiraja? Persiraja. No, so Maybe you read in the internet, maybe you check yeah. Persiraja. When I speak to club, Mhm. so after, so I check Instagram and Facebook, Okay. everything. Does your team before him? Sorry.
before come to Persiraja, you play in the Asia in Myanmar. In Myanmar. Myanmar, Yangon, last Yangon. season, Yangon I played FC, Yangon yeah? United. Indonesia sudah pernah? Not yet. Have you been here in Indonesia before? No, not yet. This is first time. 3 years ago, just one time. So I came here for trial. So another club. Persikabo. Last 3 years. Yeah. Tira. Yeah. Tira Persikabo.